The students are from all different kind of arts and are getting involved from beginning to end, so they can have a nice sharing of what other arts can be. Palk wieħed u ħafna vuċijiet. Il-preparamenti għall-aħħar Bastiment Tales from the Grand Harbour għaddejjin ġmielhom qabel nhar is-Sibt 9 ta' Mejju. Għal dan it-trittiku multidisciplinarju kompost minn Dr. Ruben Paċ, student internazzjonali fil-Kulleġġ Mikiel Anton Vassalli qed jingħaqdu flimkien permezz tal-mużika, tad-drama, tal-moviment u tal-arti. U bekk juru li l-kreattività tmur lilin mill-lingwa. Ejjew miegħi ħalli nsiru nafu aktar dwar dan il-proġett ta' ispirazzjoni li qiegħed jiċċelebra l-inklużjoni, id-diversità u l-qawwa tal-arti biex taqadna l-koll. L-Aħħar Bastiment, Stories from the Grand Harbour, huwa xogħol ispirat mill-legat storiku u kulturali illi tina il-port il-kbir. Min jaf kemm ġraw stejjer hawnhekk tan nies u vapuri deħlin u ħerġin, u l-produzzjoni fiha tliet elementi: hemm musical qasir, hemm play qasira u hemm dance section ukoll. Issa hemm xi stejjer li ġraw veru, hemm xi stejjer li huma fittizji, u hemm waħda minnhom partikolari dwar is-7 Ġunju li hija nofs fiction u nofs realtà. Il-produzzjoni qiegħda tittella minn Mikiel Anton Vassalli College u tinvolvi kemm professionals kif ukoll studenti mill-kulleġġ tagħna u mill-International Hub illi jaħdmu flimkien biex itellaw produzzjoni professjonali. Ġejja orkestra mill-Polonja ukoll għal proġett ta' 26 ruħ li magħha ħajnaqdu xi studenti mill-School of Music u għandu jkun spettaklu uniku. The dance pieces are going to be contemporary abstract dance pieces, and they are going to represent the ideas, the concept and the history of this harbor. And the dancers are going to be the personifications of these ideas and concepts. There are going to be 6 professional dancers and 5 kids. They are going to be separate but also together, so there's going to be a nice sharing. In our dance sections, we're going to have also projections that are going to help us like getting the audience the idea of what we are telling with our dance and our art.